Gili Thinghnai channel subscribe to pon pung ve het zela tuna hianin 86k velani a hei hi a ka channel lo thli thin tu te nangma ni wang ani a inchung alom thu a ka soya tu tuma chuan hemi chua pa tui tling chua pa tui om pleural effusion an ti chung chang hi tlema zo han tar lang ila hemi chua kan chua phenin hemi tuam tu pahni aneya visceral pleura le parietal pleura anti a hemi tuam tu hi sarang ang deuni a hemi sarang ang tuam tu pahni in kara hian mun ol oma ti pleural space anti a apa ai chon hemi pleural space anti a hianin tui emo tui nang emo hi tling thina 200 ml vel hemi 200 ml aya tamte alo tui alo om khanin pleural effusion kan ti hemi chua pa tui tling kan ti mai tiang hi alo om ta thin ani chan thang a oma a thlen thei tu la lang sa zolte an soi ila ama sabera chuanin pneumonia kan tia hemi pneumonia kan ti hianin natna hrik wang ani tlang puya natna hrik kan ti ngo thela chiang lova an chu bacteria a oma chuan virus a oma chuan fungus a oma khang pathum wang khanin ani vek theni chona pani na chuan TB epoi mizo te zinga a hluar hle chuanin pulmonary infarction antia omje chu hemi lunga thisen alut thatheilowa khatia wang khan tui tling thi chuan lung chak lo hemi congestive heart failure ten ti a hena kina kan la soi chiang chuan chete kan soyang khanin virus wang te ani a chuanin heta video pok alo siam to cirrhosis of liver thinro kan ti mai khatiang wang khan chopa tui tling thei chuanin accident te hemi oma in hliam pal wang te chuanin acute rheumatic fever an ti a ru se chi khat mom chuan rheumatoid arthritis an ti a hi ru se pui kan ti hi ani mai thei chua pa tui tling alo om chan ber chu hemi alut atama achuak atlem si hian he wang hi alo ni deuh bera chuanin atlang puya lan chodan chu entinan zoi muanga in tan chuanin har satna nei lo ponin in social na nei lo pon om vereng theini inalan chodan tlang puya chu thoha thocham thokhar sa ani a chuan om bor vela hian alo na theya tin kan achana zirin kan khu thei boka tin om bor rit deuh tlat no te po om thei chuan tlai lama kho sik ser set an te pon lo om thin ani chuanin natna hrik wang emaw tianga in hliam pal wang emaw ni chuanin om bor vel hi alo na biau thina chuanin anuwa doka chuan thoha te po ya thokha san te po kha alo om thin ani chuan kan tho hi azoi bok thin ani chuanin lung natna wang ani kan ti to kha hemi left ventricular failure an ti hemi lung pindan palia oma helai vela apalia velam pang hemi pindan pania har satna om hianin chuapa tui tling alo om thina chuanin chena kan soi pneumonia kan ti kha bacteria wanga ani chuanin hei hi za asomli bacteria pneumonia hemi bacteria wanga pneumonia om za somli a hianin chuapa tui tling hi om thina ni chuanin hemi chuapa tui tling hi alo na chat zela hemi bacteria na da hrik te khatiang alo na chat zel khan chuanin hemi chuapa tui tling te po kha pat nai ang te pon alo om thin ani chuanin TB a hianin chuap tui tling kha TB wangin om theya chuanin khosik te po lo sanga tho te po lo ha a hemi zana thlan ta deuh bar te chuan taksari na te po atlaniama choi tui lo na te po om thin ani chuanin cancer a hianin abik takin chuap cancer wang te
nu te cancer wang te tianga te hianin hei wang te hianin chuapa tuitling hi alo om thina chuan chuapa cancer wanga chuapa tuitling hi abi takin chemo khai chi hi ani lo tlang puya chawang chun siak chua angai thina chuan lung chak lo wang ten hei hi congestive heart failure ten ti lunga chak lo chuanin hemi lungin thisena pam tha theilowa kha wang khan chuapa tuilo in siam mai thina ni hemi lung chak lo chungchang hi video ka siam to adu tan ayan thenga chuan in chena kan soyang khan thinro wangin chuapa tuitling theya thinro za zela panga 5% te hianin chuapa tuitling an nei thin ani chuan na tinga kan soiba ka khanin chuap le abul vela nei na hrit infection na om wangin chuapa tuitling theya ina tlang pui te tianga hianin thisen var te po hi alo sang thina chuan khosik sang bak lo te om borna te om theya khak te po alo tam the ni chuan chuapa tuitling hi hemi CT scan te ultrasound atang te pon a hriat theya tin chuapa hian tuitling kan ti khanin thisen te po hi tel thei thisen tling ti mayang hei chu in liam wang ani tlang pui thin chuan in chena soyang bok khanin virus wangin chuapa tuitling thei chuan in chena khanin a hriat theina ka chu x-ray chang te pon a hriat theya ultrasound te CT scan te chuan iron call na hi om tir tu om chan ani bera entinan bacteria enan wangani chuan na hrik wangani chuanin antibiotic pek te angai thina in TB wangani chuanin TB dam doi thataka ei kha apoi mo le chuanin entinan nichina kan soi rheumatoid arthritis kan tiang te kha emi autoimmune na kan tiang chi ni SLE wang te tiang wang te pon om thin tiang ai chuanin steroid te pek ani tlang pui thin ani tin en kol na chuanin mezil zuk lo khi apoi mo ma sa in BP san hianin chuapa tui tling te poi zual zel theya BP sak de tan chuanin BP control kha poi mo chuan thil thum siam chop chini tanga siam chop thum in sum te chuan sa thau mom in sum te zu in lo te chi ei tlem te tiang kha poi mo ei le in na chuanin hemi thlai tharlam te thei ei tam te tui in that te apoi mo ni cheta kan soi tong khan chuapa tuitling hi in lama chuan en kolwak nei na om lova ana sat to phei chuanin chu wangin om tir tu om chan azirin en kolna ani berani